Kamsalo inavi lipiki muku muchulani tsala ketani kini na muku bidi isi Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisni lipiki chigetache ashigani tsalolo da Hindu sasa Kithe no pikiuno East Africa yege Mozambique rakula asazani tsalango agezani tsalolo Cabo Delgado province Mekaf district lo pasapra igona akumto cyclone ipikiulaki ikiulo timi lobidi pungu akfu kahaveno timi akhe pungu so yesavai ipi Tileno asalage igona gove ipi pasapra igona akumto ikiu tipo guna aki tomoge fule khawatsai ipi timi lobidi pungu akfu kahave ke kodolo tim khamiye aki wal ipai ke kiula akfu kahave ke ko ipi eno tim khamiye asbo vechepe akfu kahave ke ko ipi pasapra igona akumto ikiu tipo je cyclone chido ipi eno asa Kithe tipo ye Mozambique Raku National Institute of Risk and Disaster Management ono ashigani salolono akhalau klavai ipi itagi asa Kithe no pikiuno Mozambique Raku hipo ye Ayeghiqha kumlomi Raku kodola lakike ipi eno agaku hipo ye timi tsubui ke kono gnaje ke Raku lakike ipi itagi the Associated Press sasa Kithe no pikiuno agizani salolo Europe continent yege France Raku mayote territory yeglo pasapra igona akumto laki cyclone chido ikiu lo timi shiglaki aghu kahawai ipi eno timi katani laki akhek thuna shigthu izawai ipi itake asa Kithe no pikiuno Mozambique Rakula ikiu pasapra tipongo France Rakula ikiu pasapra tipo ye apipi ipi itake Reuters sa Kithe no pikiuno France Raku mayote territory hipo ye France Raku yege kumtsodola Atokami ona gna chekiu laki ke ipi etake Reuters sa Kithe no pikiuno pasapra tipo ikiulo avec sa solve ke ko gamuno mayote territory authorities mkono atruksho keji laklakina katani mukusho ashigani sololono svai ipi etake the New York Times post sa Kithe no pikiuno France Raku yipikano panagaku mayote territory yeglo pasapra gauna avec sa solve ke ko kupukiu liki kumopo panongna Mozambique Rakula pasapara rauna avec sa solve ke koge atruk solona kupuvai ipi lipeki chigetache ashigani salolo RBC Ukraine News sasa Kithe no pikiuno lipeki agizani salolo Russia Raku capital Moscow pugila scooter lakila bom Russia Raku Radiation Chemical and Biological Protection Forces wushimi kodolo ato ushichekiu Lieutenant General Igor Kirillov akhu kahavekiu tipoye khukam lakila pulvai eno timi tipo ge galvai ipi eno tie Russia Raku Investigative Committee SKM kono akha local havai ipi ikimo panungna paji epismo he has not been publicly named ipi paye Uzbekistan Raku mi laki Igor Kirillov pithiven kyu gongno Ukraine Raku na pei thaji kyu tim laki ke ipi itavi BBC News sa Kithe no pikiuno Russia Raku Radiation Chemical and Biological Protection Forces wushimi kodolo ato shichekiu akithiu Lieutenant General Igor Kirillov ye Russia Raku ngo Ukraine Raku na agusha kyu hipolo pausak peu vechono Russia Raku wushimi kono Ukraine Raku mitimi kutomo ajeli tomo lana pithivai ipi ikimo Russia Raku capital Moscow puri yepikana pikiuno asa tipo ye kuchokumoi ipi paye ampel hopungu bidi shiveno pakhu kahawai ipi itagi asa Kithe no pikiuno tileno Igor Kirillov gola akamla shichekiu laki ilie Polikarpov ge akhu kahawai ipi itagi Reuters sa Kithe no pikiuno Uzbekistan Rakumi ampe mukutaku shakiu kiptimi tipono scooter la khipepa kiu bom tipo putono remote no control shikiulo bom tipo mba vekiulo no Igor Kirillov ngo ilie Polikarpov ileno akhu kahawai ipi ena Russia Raku Federal Security Services FSB mkono Uzbekistan Rakumi tipo vila thime khami injikiu video footage juthoge akha local hawai ipi Uzbekistan mi tipo no Russia Raku Federal Security Services coach lekiu no Ukraine Raku na Igor Kirillov pithike pume ago United States Raku guka $100,000 itse ipi Ukraine Raku yepikano Uzbekistan Raku mi kiptimi tipo peithano Russia Raku Radiation Chemical and Biological
Protection Forces Gushimi Odolo Ato Shichekyu Lieutenant General Igor Kirillov Pitivekyu Gongno Russia Gako President Vladimir Putin lo Igona Shikideva Sai Ibi Ukraine Gako SBU Security Services of Ukraine Ponopikyuno Russia Gakungo Ukraine Gakuna Ampekinino Akhi Toku Agusha Kyu Hipolo Lieutenant General Igor Kirillov no Pana Russia Gaku Radiation Chemical and Biological Protection Forces Gushimi Opetono Chemical Weapon Gushinanu Wotu Katani Bidi no Aket Tache Peithavai Ibi Lipeki Chigatache Ashigani Tololo Yahoo News Sasaki no Pikuno China Gakumi Atsula Akio Peitana Uchekyu Astronauts mi Tim Kinino Asazani Tololo Atsula Pana China Gaku Tiangong Space Station Kumo A Kalo Ayeghiqha Toku Dola Akumla Tomo Shivai Ibi Pamana Akumla Shikyu Tipoye Atsula Ahini Kamina Pana China Gaku Tiangong Space Station Shipsavena Sakyu Gongno Part Kami Mlatkevai Ibi Ovekyumpe Mukukini Dolo United States Gakuna Ayeghiqha Ayeghiqha Atsula Space Station La Akumla Tomo Shichekimo Itihi China Gakuna United States Gaku Vechavai Ibi China Gaku Shenzhou 19 crew EPQ Atsula Uchekyu Mpohipuno Atsu Kungu Akis Wodola Mwana Panongna Space Experiment Kumla Technical Test Kumla Ena Vehicular Activities Kumla Kutomo Shinipi Akaposhani Ibi Ena Panongna Akis Wodola Space Kumla Tipako Shikyu Vechono Igin Kyu Salologi China Gaku Ye Allow Advance Shinaki Ibi Lipeki Chigatache Ashigani Salolo India Today Sasagi Teno Pikyuno India Gaku Manipur States Law Security Forces Gushimi Okona Lipeki Chiriso Agizani Salolo Operation Shikulo Panungna Sniper Automatic Rifle Lika Kamingo Agushinanu Kato Mukutoku Kalwe Ipi Security Forces Gushimi Tipakono Panungna Agushinanu Kalvekyu Tipako Jutoge Akalo Kulhavai Ipi Panungna Agalum Yokovo Agushinanu Kalvekyu Tipako Dolo Starling Level Logo Kamige Pulwe Ipi Tilena Timikutomo na Kumsekyuno United States Gakumi Ayeghiqha Timi Kumsedola Aikinu Shakyu Elon Musk na Starlink Satellite Internet Lono Manipur States la Agalam Yoko Kupani Ipi Kumse Ipi Tigong na Elon Musk na Kumse Villa Pikyuno India Gakula Starlink Satellite Paythan Pay Ipi Eno Pana Manipur States la Agalam Yoko Starlink Satellite Lana Kupuchemoy Ipi Akhalau Kalhavai Ipi Itagi Pana Pikyuno Starlink Satellite Ye India Gakula Paythan Kyu Ye India Gaku Ye Pikano Azatsin Pay Ipi Etagi Asaki Keno Pikyuno Starlink Satellite Internet Hippo Ye Airtel Ngo Jongna Akivushani Ipi Ena Network Ganguna Akpna Kumu Kahai Ipi Ena Phone Ngo Starlink Satellite Kamaye Direct Connection Shilchani Ipi Lipiki Chirisni Agizani Salolo India Today Sasaki Keno Pikyuno Anigini Salolo Russia Gaku Kars Region Lo North Korea Gushimi Russia Gaku Kupukyulono Ukraine Gaku Osasa Agusha Kamino Russia Gaku Gushimi Timi Kami Pitivai Ipi Asagi Keno Pikyuno Russia Gushimi Okono North Korea Gushimi Okolo Ku Pikila Panongna Itichemoy Ipi North Korea Gushimi Okono Ena North Korea Gushimi Okono Kipuno Russia Gushimi Oko Ena Kipuno Ukraine Gushimi Okela Mjimlave Kyugongno Panongna Russia Gushimi Okodola Timi Kami Vekipitive Ipi Itagi Asagi Keno Pikyuno North Korea Gushimi Timi Tomo Ye English Itiamoy Ipi Ena Russia Gaku Gushimi Kamige English Itiamoy Ipi Itagi Kipo Sasagi Keno Pikyuno Russia Ngo Ukraine Gaku na Agusha Kyu Hipolo North Korea Gushimi Russia Gaku Kupukyulo Ukraine Gushimi Osasa Agusha Kyu Timi Tomo Ge Izavai Ipi Ena North Korea Gaku Gushimi Agushila Izave Kimi Timi Tomo Russia Gaku Shikipibikila Muakani Ipi Kiev Sasagi Teno Pikyuno North Korea Gushimi Ukraine Gushila Izave Kekoye Russia Yebikana Azazikyu Kiklona Doctor Miyakongo Nurse Miyakona Pana Russia Gushimi Kongna Aloshi Juktocheni Ipi Ikimo North Korea Gushimi Izave Kyu Lakina Russia Gaku Nurse Lakivila Phone Shikyulo Lina North Korea Gushimi Izave Kyu Tipovila Go to hell IPPA Ipi Lina Pavila Amizula Uvelo IPPA Ipi
Itagi Ukraine gaku SBU security wishimi izaviki utimi akhekini show Russia gaku capital Moscow phugi phivilo shikipiviki lakila ngwa khani ibi. Itagi Kiev post sa kiti no pikiuno North Korea wishimi izaviki ko shikipiviki la chiluveki ugono Russia gaku mi nurse tipona amnui deve ibi. Itagi Russia mi nurse tipona pikiuno North Korea wishimi hipakona Russia za itichemwai eno igona akpuna nimswai ibi. Panong na atsam ta kiu gong na au kuklolo likhi no nim tsa chini ipi. Itagi lina pikiu no North Korea wishimi hipako kumtse ajuna apipe ipi. Ena ku kela mchil chemwai ipi. Ena marker pen pay thana panong kishela aje hepko vemasai ipi. Russia waku nurse tipo na fuck they all look the same. How are we supposed to tell them apart? We might as well write on their foreheads with a marker. They always mumble ipi. Panong dola atsa itikile mo kiwong na iho na avek sak sholvai ipi. Ishu sa kithe hepado nong kam chishkimti.